Satu lagi kolaborasi kami, Kelvin Remixer featuring Hesti EMS Production. Saya Hesti EMS Eli Music Style. Bagi orang punya mama dilarang joget. Satu lagi kolaborasi kami, Kelvin Remixer featuring Hesti EMS Production. Tarik sis, semongko. Saya Hesti EMS Eli Music Style featuring Juan Remixer di tahun 2021. Selamat mendengarkan. Salam jumpa dan bertemu lagi bersama kami, Dewa Sound System.